Okay, we're back with our final hour, and you were still, of course, with yours truly, Manong Jun Seriales, together with kaanakan John Mark Pastoro. Dito lang po 98.5 IFM Cauayan. Idi idol tayo nga FM. So, kaligati idol tayo po dito nga kahit na paya. Bumati uweno kumablao kaditing ingutan na tibiyag. You can reach us over 0917 150-0361. Oh, 0917-150-0361. And alaman dito yung kundawa, itong nakablaawan, dito may isang anak ko ti kasar ni Mabi Tolentino. Ayan, iti birthday na yan, tata. Ano lang, nag-post isunod di Facebook nga dumawdawat iti pamalakat no niya kanuti kasayaatan nga regalo nga maawar na no sika iti kung kunan no sika ti ay agregalo anya kaditi regalo kanya kung kunan lagat dan sa ti sinungbatan ni bakit ko kat sapay lo kumata maited na dayta niya man dayta nga slimming kung kunanan sa kumalagip unay. Ayan, anyway, dagitay mandarimana pong agbubuyal at takada kami iti live. Good afternoon kini kabagi sa Minda Almerol Sabado nga DJ Hong Kong. Kini ading Sonia Castillo. And of course, ado pa apo dito'y Facebook Live mima, dito'y IFM nga mahang kumo makita. We also have 16 viewers dito'y and mahang kumo makita. Tababasit mga una. Anyway, kitang tanto dito'y Facebook mi dito yan. Ito'y and happy Sunday FDD. Enjoy. God bless ko na. And Jonaline, hi, Ate Juvie Pastor, ko na naman. And Kumari Jennifer Florentino still watching. And di na nangagan dito sonata nga kinachin ko para kanya na tatay. Kumari Jingjing. Anyway, kabayatan ti panagtemtempla ti kapi ni John Mark. So, kumansyon naman pa iti may isang sonata nga mayan natob kadagitay mangsal sa laknib. Kadagiting ingungutan na ti biyag. Di kan tupulos pasangitan ket pasangitan na kadatang ingutom tata tumaray ka kanya ko na na. If it brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. Hello, Kabsa Charity. But if you ever breaks your heart, if the teardrops ever start, then I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si hacen llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me, by your side to drive away every teardrops that you've cried. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop falls. Idol, pabati man ni Jesus nga agwilwilding kini Victoriano from William of Nayon, Lamot, Ifugao. Request ko jay Buwan, Ilocano. Good PM sir, ken balong, great mo ka dito ay bilya pagadwan nang nangraw natin Kapitan Mi. Awan sa balin ni Eliezer Baswell. Na itakayon di umay kayo ngagtugtog dito ayan may
Nagwapo kayo ng Ronaken Balong. Woo! Sir, pa-request man tayo bulan. Tayo nag-text Carol Gamay, Tibilla Pagadwan, Aglipay, Kirino. Yes, and Lorraine Tejada, Ordinaryo. Hello, idol pabati nga po Tejada. Ano tayo yan sa Reyna Mercedes. I'll be there anytime you need me, by your side to drive away every tears that you've cried. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop falls. Di kita yung meta dito na IFM website balong ko na. Hi, I'm watching from Hong Kong, from Lilian Gamiao. Kanang manite si Mabaza. Wow, makapabang akanta. Hello, mga idol, pakablaman, mga idol lagi jay tao. Jay Arthur Motor Parts, jay Rizal Santiago City, ken ditay Madela, kini Tatay Ray, ken Mary Salvador. Thanks mga idol from Cesar Sinense. Kaya Winshare Elarde, siguro tayo. Good PM mga idol. Pabati si Ma'am Jane, mga anak namin, si Nashin Reyma and Handsome Elarde, dito Rojas Isabela. Pati na rin si Tatang Perlindo and Inang Nomi Elarde, dyan sa Villa Concepcion, Rojas Isabela. Paikanta jay, Time of Your Life, agyaman mga idol. I love that song too. Kung nanikap sa Charity. And Estefania Palor. Kung na dito ay hello karuba, ag kafe tayo pa from Greece. Of course we do. Bada Alawigan Bose. Kung na watching here in UAE. Shadja nga bang ganyan? Dito yung text line kung Aldrin Jake tinakan na. Pabati naman po kay Stephanie. Subi ang madamag lutluto. Papaitan nga kalding. Woo! Stephanie, yung kasama ni Jockey yan. Wansa? At si Angelo Subia nga gururay nga maluto. Thanks po. Rapi Subia ng Villafugu. Naimbangal dayo mga manong. Pagkablaman dagiti anak ko. Sudarena, Ronan, kinilakay ko. Nirinante Dagiyo, Remitiranyag. Yes. Manong, salamat. Kista aman, nakatututag bubuyatan ni o naka-44 na dito na IFM. 38.6 mo dito. Hello po, parekas nga po ng buwan, Ilocano version. Tas Santos de Guzman from San Manuel, Nueva Era, Cabatuan. Talaga ambot nga adon, ti agbubuyan, ti agar request ko na kumadita. So natang na poluan. Bolan. Shout out nga po pala sa Cluster 5, may practice po kayo ngayon. From Gagawad, Aldrin Kalimag ng Barangay Apiat. Kuna naman. Naimbag nga malam idol for decade duo. Kablaawak man namin nga dumdungeg ti stasyon nga IFM. Naimbagal daw ti Domingo. Tayo amin. Kindi tayo Alfonso Lista Ifugao. Kan paragas manjay. Asukar. Agyaman mga idol. Jay Gamiao ti Alfonso Lista. Ifugao. Nga man nalabit. Kabagyan ni man nga tesi deta. Teresa Gamiao. Okay nga rod. As requested, the Ilocano version iti Bulan is coming on your way. Ket syempre, this song is being brought to you by John Mark's Welding Shop. Patak direkto. Ti para welding ko ni mo ng Virgilio. Good afternoon, Virgilio. Dita Purok 5, Villa Carmen, Ramon, Isabela. Agpa-welding ko to ti swing-swing mo. Kahit kung pa-welding. Swing-swing. Ibagam kanya ng tagatangam di materialis. Well, may isa ka na kita rapahap ko dito. Kukwanak and kukwa kamet lang. Lyrics mo. Pintas ka amingmingan. Ket ita nga agmay may saak. Umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw ang pura. Ti bulan
Dinggem kad tindaki pupuka di bulan aduyaw kagurak ti agbiag analiday ragsak ko sikat kapuanan mangnamnamag ingat lumakay may kanta inta iyuldag dilawag di silaw apuraw di bulan aduyaw dinggem kad tinaki pupukaw di bulan aduyaw oh Manny Pacquiao nangabag Kaano? Tatay, Ay, first round na knockdown ni Turman. Turman ah. to ay sa kana to almasan. Request naman dito. Dipintas mo dumanon sa jay bulan gutog puso mangeg gatay tay akan ken nagsugsubli ditoy ayan sikat biyak ko siksikalat pagduyusan dinggem to'y pusuken rik na entin nagmarik na tilawak ti silaw apuraw di bulan aduyaw dinggem kad tindaki pupukaw di bulan aduyaw tata Di mo tapos sa pinagpagkanta mo yan. di bulan aduyaw Kinigto na nga, kinigto na. dinggem kad tindaki pupukaw di bulan aduyaw Pacquiao nangabag Woo! Split decision tinangabakan ni Pacquiao Split. ito siguro nag-split jiting nga tatay isang ko Split decision ko Wag. na. Okay, may sapay po nga sunata nga sa kinansion met ni Eddie Peregrina Kinoro Norte. Sagot, may kata kayo? Ngem sakbay apong kansyon medita
mga bak kayo iti load no amuyo ti title na dito. Isong i-text nyo lang nga po, ti pauno na dito yung 0917-150-0361 with your name, age, and address. Dapat kompleto apa, ulitin me, with your name, age, and address. And the title of the song. Over 0917-150-0361, mga bak kayo iti 200 load. Stormy winds of life may blow, and even rain may fall. Through the clouds are dark above, life will be bright for me. I live for you alone, among daytime. I live because we have loved. For darling, here lies happiness, as gorgeous as the blue, blue skies. I live because of you only. I live because we have love. Dato ito Eddie Peregrina. Beyond the blue, blue skies, beyond the blue, blue skies, beyond the blue, blue skies.